Twongeye kubaha ikaze nshuti bavandimwe mukomeje kudukurikira hano kuri TVS. Ninjye Ivan kugira ngo mbagezeho amakuru arimo avuga kuri iki gicamunsi turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane 2024. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye tubashikirize muri uyu mugoroba. Tanzania irimo kwizihiza imyaka 60 irangiye y'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'icyari Tanganyika ndetse n'ikigo cya Zanzibar. Nayo mu Burundi haravugwa inyigisho zizafata imyaka hafi 2 y'igisirikare, aho bikaba byavuzwe na bwana Reverien Ndikuriyo. Nayo ayandi arimo avugwa muri DRC nuko intambara hagati ya 23 ndetse na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo yongeye kandi kubura muri iki gitondo, aho ni muri teritwari zombi hagati ya Rucuru ndetse na Masisi. Aya n'ayandi naho mukanya. Tubahaye ikaze muri aya makuru yacu, reka tuyahere nanone muri Tanzania, aho bivuga yuko uyu munsi ku itariki 26 z'uku kwezi Tanzania irimo yizihiza imyaka 60 irangiye y'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'icyahoze ari Tanganyika ndetse n'igihugu kigwa cya Zanzibar. Bikavuga yuko uyu munsi hari wo munsi w'ibirori byabereye kuri stade yitwa Uhuru, aho ni ibirori byabereye uyu munsi. Bikavuga yuko rero muri ibyo birori EAC yohereje ubutumwa bwayo bwo kwifatanya na Tanzania ndetse ni mukuru w'igihugu cy'u Burundi hakaba yarahageze kuva ku munsi w'ejo. Bikanavuga yuko ndetse na bwana Kisegeti Chilombo nawe ashobora kuba yahageze kuri uyu munsi mu gitondo. Ubwo rero biravuga yuko nubwo iyi guverinoma ya Tanzania irimo yizihiza iyi myaka 60, biravuga yuko nanone ikigo cya Zanzibar ubwacyo gifitiye guverinoma yacyo ndetse na Tanzania ikagira guverinoma yayo. Hagati aho nubwo bari kwizihiza iyi minsi imyaka 60 y'ibirori bw'umwe n'ubwiyunge muri iki gihugu cya Tanzania, haravugwa nanone abantu basaga 155 bishwe n'imyuzure yabaye hagati aho kuva mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi. Bikavuga yuko nanone iyo myuzure yamaze kwica abantu bagera ku 155 nayo 236 bakahakomerekera. Bikaza kuvuga yuko nanone hagati aho ibyononekaye bishobora kungana n'inzu cyangwa se ibyo kubamo ashobora kungana n'ibihumbi 51 byakozweho ndetse n'ubutaka bugasenyuka. Ibyo rero nibyo birimo bivugwa muri gihugu cya Tanzania. Naho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo biravuga yuko nyuma yo kwakira abanyacubahiro batandukanye kuva mu bihugu by'Uburayi, Felix Antoine Tshisekedi perezida w'iki gihugu yafashe indege imwerekeza muri Tanzania, aho yagiye kwifatanya na perezida w'icyo gihugu mu kwizihiza imyaka 60 irangiye bafite ubumwe n'ubwiyunge hagati y'icyahoze ari Zanzibar ndetse na Tanganyika. Nyuma y'ibyo muri Kongo kandi haravugwa uruganda rwa Apple rukomeje kuregwa n'iki gihugu yuko rushobora kuba rukoresha amabuye y'agaciro ava mu bujura. Ibyo bikaba byarushikirije mu gihe bavuga yuko amabuye y'agaciro ava muri Kongo akajya mu Rwanda, nyuma yabyo akajya muri Amerika gukora ibijyanye n'amatelefone ya iPhone ndetse na za mudasobwa. Nyuma y'ibyo reka tubabwire yuko nanone iyi sosiyete y'Abanyamerika ikaba uyu munsi yakiriye urwandiko rw'abanyarukiko bafite icyicaro mu Bufaransa, barega yuko bavuga yuko mu gihe iyo rwokomeza gukora ibyo ngibyo rushobora kuzatumirwa mu rukiko kwiregura. Reka tukiri muri Kongo twongere tubibutse yuko guverinoma y'iki gihugu irimo guhamagarira abanyekongo batuye mu mahanga gushora imari zabo mu gihugu ndetse no kubaka mu gihugu cyabo, aho kugira ngo bajye kubaka no gushora imari mu bindi bihugu by'amahanga. Kongo rero ikaba irimo isaba cyane ko abaturage bayo bari hanze y'igihugu bashobora kubaka mu gihugu cyayo. Nayo mu bijanye na transport hari kuvugwa amato agera 8 agiye kuva mu gihugu cya Egypte akerekeza muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Aya mato akaba ari komande yatanzwe na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugira ngo azafashe mu buryo bwo kuroba. Bikavuga yuko aya mato 8 harimo amato agera kuri 3 manini cyane ashobora gupima hagati ya metero 27 ndetse na toni zigera ku 112. Ayo mato rero akazahaguruka avuye mu gihugu cya Egiputa, ubwo azanyura muri
Mauritania, Algeria ndetse akagera mu gihugu cya Centrafrica ku kivuko cy'Iboma, aho tuba tugeze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kivuko cya Matadi. Bikavuga yuko rero ayo mato azashyikirizwa muri icyo gihugu kugira ngo afasilite uburyo bwo kuroba muri icyo gihugu. Biravuga rero ayo mato ikibazo bashobora kuba bafite ubu nuko batarabona impapuro zibemerera guhabwa uburyo bw'itumanaho, kuko ayo mato mu gukoreshwa agomba kuba afite uburyo bw'itumanaho agomba kugendaho baganira. Ibyo rero hakaba ari cyo gisigaye kubabona kugira ngo ayo mato abe deploye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ayo mato rero akaba afite n'amazina yitiriwe, harimo izina rya Etienne Tshisekedi ndetse na Simoni Kibangu. Ayo rero akaba ariyo agiye kuzafasha mu buryo bwo kuroba muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tukiriye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, twerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru. Haravuga yuko hasohowe itangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwo bageraga muri uyu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize, bagasanga ibintu bizambye. Bavuga yuko ibintu bimeze nabi kandi abatakaje izabo bakomeje kugira ibibazo muri icyo gihugu. Gusa bagasabira ko bagahera ko basaba ko intambara zishobora guhagarara, ariko kandi ibyo ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo intambara zihagarare, nk'uko n'uyu munsi intambara zongeye kandi kwaduka hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za leta. Bikavuga yuko rero intambara zadutse hagati aho mu duce twa Masisi na Rucuru, aho turi muri Rwindi ndetse na Kironko. Bikavuga yuko rero abaturage kandi uyu munsi bongeye guteshwa izabo bakerekeza mu gace ka Bugiri. Reka tujye mu Burundi, aho bivuga yuko ubwo yerekezaga mu gihugu cya Tanzania ejo, umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo we mu gihugu yabwirije abanyagihugu yuko hagomba gutegurwa inyigisho za gisirikare zizafata byibuza imyaka 2. Ibi akaba yarabivuze mu nama yaragiranye n'abagumyabanga kuri uyu wa gatatu ubwo bayisozaga. Ikavuga yuko bagomba kugira inyigisho zizafata imyaka 2 aho mu buryo bw'igihugu ndetse n'imbonerakure zidasigaye inyuma. Tukiri mu Burundi nanone, Minisitiri w'Uburimyi n'Ubworozi Didiko Prosperi yavuze ko ashimishwa cyane naho umwimbu ugeze. Ibyo akaba bivugiye i Muyinga ubwo yararimo atembera na Ambassadrice kuva mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'itsinda ry'Abashinwa ririmo gufasha abarundi mu gushakisha umwimbu w'umuceri uko wazamuka cyane muri iyi minsi. Turavuga yuko kandi nanone mu kibaya cya Kizanye akaba ariho yavugiye ibyo biganiro. Nayo mu mahanga, tugiye muri Amerika, biravuga yuko Amerika irimo irateganya gukura ingabo zayo mu gihugu cya Chad. Bikavuga yuko ibi ari ukubera yuko igihugu cya Chad cyagaragaje ko kitagikeneye imigenderanire n'igihugu cya Amerika. Hamwe n'ibyo kandi muri Amerika haravuga yuko Ali Reza Asgari wahoze ari umukuru w'ingabo cyangwa se umujenerali ukomeye mu gihugu cya Irani, byatangajwe ko mu minsi yashize yari yarapfuye. Uyu mugabo ariho kandi ari muzima mu gihugu cya Amerika, gusa kandi mu buzima bwe biravuga yuko yahinduye identification akaba yitirirwa ayandi mazina. Ibyo bikaba byatangajwe uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nayo i Beijing baravuga yuko imigenderanire yabo na Amerika ishobora gutosekazwa cyane nuko urugendo rwa Blinken yakoreye muri iki gihugu mu minsi irangiye. Murakoze rero kudukurikirana kuri TVS, naho mu kanya turongera kandi mu yandi makuru y'umugoroba.